Nara ukethira huri kuonthe Weru TV na Weru FM turiamo nawe uturo bukialuka na wita digital nditu tutongeretie kiri mantu ingi mitandao ruterero download app ya Weru TV kana scan QR code rere TV neku withiro chonera mwao nankanya yua Weru TV na Weru FM thimone yeku maita yonthe Weru digital ni yuo mwao juonthe yure ukethira yukunenkira mantu yara kwithira yeta na mbere kiri TV yetu na kinya kiri radio yeku ira wendete ya Weru FM 96.4 niruo rumuri rwa Meru na kuringana na ministry ya kithomo kuluki ya skuru mana ya list ya secondary chia kumama ningi nyuma ya dito kwithira bakikoma na kinya banki kubwithia wenyangia bonene ke kumakania ya timegomo ni tiete kinyana bani ni 16 batete mioyo nyuma ya kuira nyumba ya kumama kile skuru ya utumishi Girls Academy ntere chia Nakuru bainge ni badri tabakiruta uwebo kombeka ni marando ya tumite manto ya bwithika kana kinya mitandao na banki kinya kuwa ni uredi bomanto ya tebui kirimichi thina yongwa ya migomo iya wati Anthony kirindani ya maskuru yumanite nambi turigenda kumenya kuma kiriwe na utwe maoni yaku irura makarika ya wagagiendene ya maskuru uridhugania nimbi kaumo ka wagagiendene ya maskuru uridhwani nimbi kaumo ka wagagia ndene ya maskuru ani namba tukulukira 23578 namba yetu SMS kana kinyekiri mitandao yetu kinyaniria nkithira nkithomo machoki yaku ura tuwete na mbere na teto cietu utukubadwari yana tukuthurandite nteto cia Weru themwe Yara tukudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Otuiria kuonania Daniel Muthiani Sniper akuire kumania na watomeruke na njira ya kuinyo nkingo. Akari kurombo batikenge mirandi ithatu ya thirikari no thimenti onde kinya biashara baritite uwebo. Kire rwari rwetu tukubarware turolelia wagagia na Washington ndene ya maskuru. Twakuretera gichunchike mbere kirondoro mwanya hikabo kethrakanithi. Teto cia Weru. Anko watu ni kiri teto cia Weru themo monota mathithio ni Gladwell Mwende nani mutembei adwande. Muthuji wa miri wa thirikari Johnson Odori na likithitia ati Daniel Muthiani Sniper akure kumania na wachemiruke yumanetie na kuinyo nkingo Odora kinenkaniro kuje bwawe mbere ya mwambithania Bahati Mwamuje kire kuthikirwa kwa yambari ariti tena mbere kaiteneka ngulukina atariritie mwire yo Sniper ni yorina kinyankunyo itare wa mona ngurari inge kathumba cha mwire nawe mwendia wa ndawa cia thirikari Enric Kipto Sang no ngelete ati ichunchibe bendene ne biaringikite kumania na ndawa cia kuwira mwandiki wetu Anteto Anthony Kathenya na ukari kire yambari na natuthuranirite ribotie. Daktari munene wa thirikari Osonko ni Bwamili Johnson Odworn akiruta kujibwa mbele ya mugambithano wa koti nene Bahati Mwamuye koti ni yake ambuli ni idhurite blogger Daniel Muthiani kana Sniper aulagiro gwitukira kwinya nkingo na mimero na kwima meruke. What I found as the cause of death in my opinion was asphyxia due to ligature strangulation. Asphyxia is lack of air. Ligature is something like a rope tied around the neck. Odoro kirithigia mbele ya koti ati mwili wa Sniper wa moru nkunyume itakuonekana mbaru kunikanga muthitu kuonekana maurini mauri o mama kuonekana memaringangi othuku amwe na ndamu kuganda nkingo ni. It was also decomposing and decomposition was marked by discoloration. Discoloration is change in color, the body became darkened. I saw a lot of bleeding in the neck muscles. There's a bone called hyoid bone, which is usually found on the neck. The rib number 9, 10, and 11 had been broken. There was soil which was blocking the airway from the upper part to the lower part, which is called bronchi. I saw a lot of soil, which was estimated to be about 30 grams. There were bruises on both lungs and there were bruises on the right side of the chest.
o kagita ka obisi ya thirikari ya ataalamu ba science ya government chemist gwitukira Kiptoo Sang ni eleithite kotio ino ati ndawa ja kwira migunda ni jonekanire nyume utwire kuthithira mwiri wa Sniper amwe no gukineth mbae na ule ni mwili na mumenyeri wa meri nyumbani ya kuiga meri ya thibitari Marimanti level 4 nethile thinani nyume mawakili makurungamira nja Sniper kumuria leithie gitumia rutire mwiri wa Sniper nguo na kwithirwa akethia nguo ino. Mawakili baba kiuge neomba kwithira ari njama ya kwangaratinio kujiba Osonko ni Bobo. I would like to put it to you that you are lying to this court, that you purposely interfered with the evidence of this court, ndio ukweli usijulikane ya nini imefanyikia marehemu. Hapana. Sio ukweli kwa sababu kwa zile efforts niliweka kusaidia relatives kupata hii mwili, nilienda an extra mile. Kama si nilikuwa nimelipwa hawangepata hiyo mwili. Hapana. Nilikuwa ninataka kuwasaidia. Hiyo ndio kazi yangu, hiyo ndio ninafanyanga. By burning the clothes and burning the evidence. Hapana. Sikuwa nimepokea favor yoyote. Mbeleni tulikuwa tunatoa nguo na kupreserve. Lakini after the incident, wakati Dr. Oduola alikuja together with the administration tukaonelea mili ya polisi kuanzia hapo haitaguzwa tena. Igamba lini kuligwa kuthina mbere mutenywaru mashahidi bathatu bakiligwa gukinyambira jaji Bahati Mamuye wa mbele ali abisa kumakiri kampuni ya walaniria Safaricom na nkobaili ba muthuganirwa Crispus Manyara kuma koti nene ya Kiambu. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. MCA municipality kala mutethia no retia kariba no thimenti bamenyere na batietikiri otethu morekera nyantu baraba kureana na mirandi ire kulikithwa ni thirikari na ngicione kia no thimenti kale barua garu ya rais golf course na kinyekeni kia ndege ni mirandi atongere baingi baringende tishone bio biashara kinyaba mutindo bateti nyuma ni bariritie mirandi ya bratu tariro ni mwandiko wetu Antito Mutugikare. Menyeni butekeje kwa irwa buta mirandi ya witi na mbere niyo migambo MC wa municipality kale mutethia kiria kariba no thimenti akiuga thaiji bamwe batongeria bashumirite kuga bate kwenda state ronje keni kia ngofu kana kia ndege aruga barugo jo kende gachenjwe ikwa kwao na kigwetwa atiwa kwa mwitone kurina thina torebethirite bakiuga dinera kuona hiyo kimantu jajo ndoto kwenda project ita kwao nuntu twaja kugi mantu amuito kama mantu amite utemto tino obligation ya kwanda mite na ilo ndroga au bakuigwa gutena mite ko batyo thithwa ya strip adritigania kane gembe ka imment yange gutena thimenti bena obligation nyabo ya kwanda mite na au nuntu mite utino etiuma pakejo twaire batonia thatu akito bati kwanda miti na antu ibakwaria muno ni kimwitone atukuga atiri ni akitulale space ira turingi umbothithia such a project na that we to conscious na mantu je environment andikani antu beto atiri facilities ichonde bukuga chino thimenti itetumero ni antu bano thimenti. In fact 100% of these facilities serve the bigger community Emero County. Kuruki bamwe ba biashara kuma mutindwa ne bogite bo batina thina na mirandi eu bakiuga ni mirandi kijene na kigune kinene kiribo mono kirigo kiria biashara no uchumi batu tukumenya biashara cietu igakura turi Emero batu bara tuita biashara Emero County tukumenya thoko cietu cigakoromo ne thoko netete gukira na ino intobire bikagura bakuma state road bikauma ku ana betu bara ba Emero County bakandikwa state road na mantu jaingi ja manene jakathithika Emero County te Emero bakorega maendeleo ni antu bara na interest ciite na thaiji kanya kaya ni mutuma metho aita ngogi akinye Emero ara kwenda kumikinyia kuraja tugitwa president tugeta Sagana Lounge na kanya kara tugutaga gwita nara na transport ira tugutumira na ndi tukuretera yeto akui why don't we embrace it tumejokie ngugera bakulite gututethia Emero na gutango icio ndira bakuona effort bakuthije kenda batu tetheka ibaye kanya balite ibaye state road
ibarete keniki andega ya Meru na manto yange ya bakuona ibagete atia ibadiri Muthien MCA kare barua keniki andega nikigwakwa na negi akigakinya na gichunje kya 50 kuma kirigana akiuga tora rojo ndege ya mbere rigeri gukinyau gutumbikana enderwa mono murandi jojo kamba kwethera jokirika that strip area almost 50% done na maybe very sooner than later antu bageti kuona ka tuketha twire tandege mbere kenda antu betu bamenye exactly what has been happening. Ke report rande to sheweru rea kwa rieto ni mutuge kare Nkiama ya niyo ndoni yuete mutongere wa kiama ke UMP Kawira Mwangaza ari na karumenyeria kakubwitha mibango yawe yokolea kaitakala kumenya kuri na eamba koti bakiromba Rais William Ruto wiki ya okolea ntere ingi Kenya nara kuri no batu na kukwenda utethio kuluki ni barombete kinyathi njeri kuria Kawira Mwangaza arekane na marumi no tutiboya Bishop oke wanku kiawe kuthira kiruma na kinya mitandaone Muthuri Murioki aina ribotie Kikunika ni udoni kumbete kuthaikerotera mutongero kia UMP noe Kawira Mwangaza bakemlariki mishemeniwe ira kuthithia gisiasa na tigotumira migambo ya marumi kana inya kuandika mitandaone untu bara botibati kuthoba kionekana kuma kimuthenjero kikanisa kwenda kuria all the bishops and the clergymen ba Meru buke akwithwa no bombeke boatetheria Madam Faith Kawira Mwangaza kumuthitheria counseling na mentorship kendelewa kwithwa we bishop ikuwa atia oya ora Biblia yuwa muntu ro kwirireria ete kya muskabu no mwankethwe na metremia ethro mukuru omwekuru umwe ethro mukuru wa mwekuru umwe mwekuru wa mukuru umwe muntu ote mwendi becha na muntu ote muruman kunete yo kenene ikuromba the fathers ba Meru baraba ichi mentorship ikuwa atia bathithiria bishop uyo mentorship nekere kendare kaweta bange bimba kendare kaweta bange irumi bira wetana no nto we bishop mukerio murungu kore irumi otiomba kwithro eta na mutandra wene nguruki bakimwira batena thina na bubango jojo kurea bakurinya mutongerio mugongo ombe kudwa kimutetheria nguruki kutigara timbango jojo tukudwa jokiagira ethwe kinya kijumaria o Meru ende thwa kiurirwa kimantu jegigite kio gavana ingo geu tugutigirite endelea na kweja na mandibuti endelea na kweja na ng'ombe imwe endelea na gwita naro kweja na kamutu kamwe tutarega biu weja na no tote na ngugi ngia kurita na ngugi ngira ngo tutigirite endelea na kuruma na mitandaone no tote na ngugi ngia kurita ikweja na ikuthiuruka au endelea kinya na kurumana no nto kwenda nto bakwenda utethio president na kwenda kura ya mtu wende ito mura kinyomba kureta Madam Faith Kawira Mwangaza kiri umutethere kuria cha Meru na murete na mwethi ambassador wokolea aitake okolea kura kuonza kwina thina mbata atutire thira twini onde ne Meru bakiwajira maingi Kawira Mwangaza eka okoletia we kagitakara kumenya kwigamba rekotini ndirakuiria itukumenya bwega ati processes especially tia okolea kinyariria twachiona muno Mwangaza ari ofisine cia umaira riria igamba rekoti riria akui na gitariria kutene igamba rekoti process cia okolea chikethirwa chikinyia lakini winde wakika utichoka mbere utiamba mpaka uthira niaro muntu no ambe ambare akinya nusu agera ndo bake kuringana we ambare tete ikona gachoka utemi unjise bwithika Kenya inthe gikatiba Kenya inthe sheria tinde yo theri muntu ogerago akawira nachoke nengo utengero imuntu imakosa era waro ya kuingire na yo umba kuitheria kotini Muthuri Murioki Weru TV mutiriro kangangi Mburi 12 na ng'ombe mwanja nire irwe woroboro ntere cia njuguni wondini ya Mukothima mwankene yo county ya Meru na Tharaka-Nithi kuringana na mwene ndithini ati ng'ombe mwanja cionthe ni cionekanite uri betite na mbere uchoana na mburi akarini bakurombo karie kuongelwa mwankene yo kenda kuriria makarikara ya kubwithika mtuko ikeya makena babu na kulikithia ribotie
Ethia Kathumbaire ni ng'ombe mugwanja na mburi 12 ni ireketie na kuiwa njoguni Mukothima iria imwankani wa kaunti ya Tharaka Nithi na Meru muthenya wa igoro thaa 10 kuringana na Charity Gatwiri uria ni mwene ndethia ino kararithagia na kuthi kuchira kunywa ruji muroni ria ratirimarire na antu bana na betho bakimuguraria na kuthi na ndethia ino ende nyumani bona ng'ombe jionthe batigwa bationete mburi bagerie kunthiuruka na bomba kunkwira ng'ombe ciakwa ng'ombe mugwanja na mburi 12 ndaringe report kanyweni na ng'ombe ya ndawatiganie ng'ombe mugwanja mburi bando ntia ciwatania kariba Mukothima na kaunti Muturio munthe ni baraukire kuthingatira ndethia ino aria baragwatanirite na bitha ba wikaria kuma kaunti jejere bakiuga ki mauntu ma wikaria ni batejaniritu muno ni untu nkinya bitha ba kaunti Muturi ni bo barari baingi na twaringane ne betu muno kuma chibo cha buchibo ona anena bobange utio wako tutwetega taino no spindia yiriaga no ajena wenka tienwa skari nkaino chumite mauga ngari 5 chugia chigari mutu kinyaba kwinganeti twanga tukoria njuguni bariuga thina nene iria benio ni wagiwa wikaria bakiuga nkinya atongoria bao bagisiasa ni babatejanirie historical injustices itura kumatana na Israeli na Palestine barwagira mianka ira yari kumbere nya yechi wengwa thata achiarwa lakini to kiakire ni security na insecurity niyo bakuthirio yoyo ngwa no tongoria bwega gitonga titwaragiria na gano kana kauga akaria na mbunge akina wa torarwiro tinya borisi no katego borisi tomionagira gatithini Sub County Police Commander wa Mukothima Samson Murangiri na DCC wa Kachioni bakujirite nteto ino akiuga tayari ng'ombe ni jionekanite na mburi 3 iria itigere kenda ni bathiete na mbere na kuthingatira na tayari muthuganiri wa umwe ni agwatitwe akaweza kurikaba ng'ombe 7 na mbuzi 2. Kwa hivyo mbuzi 3. Kwa hivyo ile mbuzi zimepotea ni 9 peke yake kwa sababu zilikuwa 12. Ule mama aliweza kupeana majina ya suspect mmoja kati ya wale waina ambao walitajwa tumeshika tayari tuko naye. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. County namba 13 Tharaka Nithi yaumire na kumenyekana ni baingi ya Stronghold nyuma ya kujuria kura cheki baki kithurano kia mwaka yo 2007 amona bou namba iteka chingi muno hindi namba ini ciethera cikujanirwa ni baingi kenda ubekira tongerie uri muntu akienda kura ciethera ikiuria ikabukiawe kisiasa kiure kinene tukwenda ciuro tubodware ni kwethirwa kura hii akari ni baiba chuo muthutira yo acio ke maendeleo kana kwita wa Stronghold yake kedietwa muno kaitene ka murini wa rais au mwite county u mandiki wetu Anteto Nicola Chabari na gitunchi kembere kerono ro mwanya kikabu kia Tharaka Nithi Ibwaga no ntobakanya ako betawa Nicolas Chabari bethagirwa ndi ripata wa Weru TV na Weru FM tere chachuka ka Bang'ombe iraire county ya Tharaka Nithi na nduranite rogono ro mwanya ro gwitwa gikabo kia Tharaka Nithi rogono ro kuonaniria rugendo rwa county ino gisiasa kuma mwaka wa 2007 mwaka thaino nonto mwaka wa 2007 rira Tharaka Nithi yari na icicio bunge biere kike Nithi na kia Tharaka kura ciao icio ciaretire mwanya kiri githurano kia urais kira kiari na muchindano munene gati ga president Mwai Kibaki na Mutigaire Raila Odinga na kura cia Tharaka Nithi gukinya Bomas icio ciaretire mwanya na Kibaki atangazwa ari mushindi kuma igitari ruiro Tharaka Nithi yanjirie kuonekana ta Stronghold na yatwetwa Stronghold ya gisiasa na ikio ntondonire imbwega menyithie muraithiri na muthikiria wa Weru FM na Weru TV bora kuma mwaka wa 2007 mwaka thaino onto bobo gutwikana Tharaka Nithi ni Stronghold gisiasa bafaindikite hata kaba gunekite hata kumania na onto bobo gisiasa kimaendeleo na kinyagi gukura kwa county ino yoyongwa na kirero gonoro tukaraithĩria atongoria bwabona onto gisiasa kuma abakanjire gwitwa Stronghold akaribo bongo bajuchagio onto bwata tukaraithĩria guthroki mirandi ya ruthwa igitarire kuma mwaka wa 2007 mwaka ende ugu kumania na gutwikana Tharaka Nithi ne kuonekana ta yena value mono kana yena obata mono kiri ithurano bionthe bio rais bia bithagiro bikiruthika tukaraithĩria kinya
mwankatha ino kaunti ya Tharaka Nithi no ntu no yina munini wa mutongire wa mugongo nthiguru ya Kenya. Muoroto wao gisiasa no riko twikara kinya mimbi mwanka wa 2027 kana 2032 kinyayo withroba na muoroto wa gukura nkuruki gisiasa na umenye Tharaka Nithi ni imwe kiri kaunti cia Kenya ira yina inya mugano mukaigwa kura ino ichinkai lakini mwankatha ino itakachia to heshima Kenya nonto wabonde baba ya kuromba itebio rais no mwankari onge Tharaka Nithi no mwankara ombe antu ba Tharaka Nithi kura nonto inge 207 ichionekanire chirothete mbuga magegania na baingi bathugana ya membi ni mbinu ya kuija kura bwari whether it is true tumenye kumana na rogonoro rwaro kaethira rwe na party ya mbere party ya chire na party itatu party ya mbere kianjagiria ntuye yemde iboya sana. Kaunti ya Tharaka Nithi ni kaunti 13 kiri kaunti 47 nthiguru ya Kenya na kaunti ino ya Tharaka Nithi yina unene bwa kimenda kana akinthiguru burabonekana ata 2,695 km square. Antu baraba ithagiro bari nthiguru ya Tharaka Nithi ni karibu 400 kuthi 500 kuringana na bora census ya thire na mbere na kuonaniria bakathi na mbere na kwithirwa ba kura census igiki ya kurithirwa ikiruthwa mwanka athaino Tharaka Nithi nije kene muno mantuni megie uringi kura aringi kura kiri kaunti ino kuma mwanka wa 2007 muno baba aringire kura mwanka oju wa 2007 bari igategate ika 1,134 magana mana ma 17 Nithi kionekana yena antu obaingi baraba aringite kura kuringithanwa na gicigo bunge kia Tharaka igitariru tukula tonini tukula toto na tonini twikagirwa gikaboni kimwe tika kura cia Tharaka Nithi ri mingi. Sajili yetu ya gatuzi la Tharaka Nithi kwa sasa imefikia takriban watu 258,250. Mwanka wa 2007 kiri kithurano kinene kia urais irio Tharaka Nithi ira yari na icigo bunge ebia Nithi na Tharaka yamenyekanire na yaya kiri mapu ya gisiasa nthiguru ya Kenya na ara kura cia Anithi na cia Tharaka cia kinyire kiri Bomas na cia chenchia amanto obora makari. Nkuririkana wega muno kura cia Kibaki na cia Raila ari mbere nkinyata kinge ya mwicho ndiria kura cia Nithi ari Nithi riu Mala na Chuka yari constituency imwe. Kura cia Nithi gukinya nicio ciancirie dynamics cionthe ciatuma Kibaki riu akuruka Raila na atangazwa ari mushindi. 207 ndetwarigire Kibaki kura na twamubetukithia na tuika wa kubota gutongoria antu na njira iria bari ndira gwatuikire kura nitakomegana na rimwe na baba Raila na gugituikikana Bahati Mzuri area ya baba nitakwa yataritwe kura ciegana Tharaka Nithi gwatuikikana kura cietu twikagira gikaboni kimwe nonto tikwa ire mingi ni tonini lakini umenye kanyama kaka nini ko kagwithagia latiri na gogu turi turini ogu twatuika twekiritwe gikaboni kimwe na Kibaki we igituikikana reci ya chira ikiruta ruta equation kwiganana na Kibaki agicinda kuma bau antu mambiriria gwita Tharaka Nithi stronghold matumira kanywa kao kuga Tharaka Nithi ni stronghold na ntetwenu ya kangagia antu muno nundu menda kumigwatithania na undu wa kura kwiwa lakini kutari bu ndaga tuendete Kibaki nonto ari muse na ari muntu wa gukiriria na ni tweragwa ni sign economist ukuni Kibaki athuragwa ende aro NDP na athuragwa antu Kibaki ate kuthurwa kwa yenyeri gukwa antu ni mathura Kibaki nonto ni mari na maono monete Kibaki ta kwari economics na Kibaki ni tuonete ta kwangi tutetheria economy yetu nonto Kibaki ni twaici akaririria mauntu makawa na majani na eria nonto inu mosteri ni cio twarimaga kuringana na mutugo wa aringi kura aba kaunti ya Tharaka Nithi kinya gwethirwo ibakai baithagirwo abaena ngwataniro na urumwe kiri uringi kura abwa urais na ikio nonto kura ino chayo chirwe checha bata amono nthiguru ya Kenya kiri githurano kionthe kia urais antu ni mamenyire Nithi riu as a whole ta
constituency nutari constituency imwe ndi nitarenga constituency iri msimamo munene constituency ya banga kuringa kule ringa gere block imwe na anto maritie ruge imwe na igachenjia dynamics ya siasa kururu Tharaka Nithi yochagwa iri county ria so united nonto namo mauga ne hoyo wakisema wanasema na makwenda ta president wanamatendaga kumenyoro warangiere ko makwigagira njara cionthe ninkuririkana ibinda ria Kibaki manengere Kibaki cionthe ibinda ria Uhuru manengera Uhuru cionthe ibinda ria Ruto mamunengera cionthe kogu ni antu methagirwa magiciragia magatetheka from leadership. Nigitumwona Tharaka Nithi was the only county iria yagwetagwa kuria iki kugirananiwaga population ya Tharaka Nithi igana ati eno yaombire kuleta balance kana kuleta difference ya kula inu na ukaya kuraithiria igita rionthe ria kampeni gitikia urais atongoria baba kuromba ITBB batikiragira kaunti ya Tharaka Nithi taoni mwanya mwanya bakithiuruka kunikenda bathi na mbere na kuromba kura achia anto ba Tharaka Nithi bona kana ikaja ikaboni ibiao bathi na mbere no chinda giti giki utege ntukega taenderea mwana cia kumenya anto maria maragia ruga imwe makamenya na anto monthe magacha mamwite no makathula ningwitikia no makuthurire kogu nigitumwonaga president monthe maria megucaga magiceria giti ni megucaga maici cia Tharaka Nithi ikegwa ire gikaboni ire bantu bamwe kogu no gacha kuga kulungi president 10 ni maici makathura omwe mau mange makagwata almost zero riu antu nundu angumerea ni menda gucira blessings guku mundu ageciria uko akarathimwa wanawe bage na game changer nundu abutinu cia Tharaka Nithi nitukenagirira muno anwegwa nituona ataka tukongorothwa nitumenyaga turi strong ndi no turetio tubetokagia president na ndi turete agira tuthi na mbere na kurikana gichuncheni kia biere nkuoneria ende kuma mwanka uju wa 2007 buranto aba Tharaka Nithi ibebona gisiasa na kana wethirwa bagunika. Antonio Weru TV Beton Class. Utuborware turi kuria urithwania ni mbika umo kawaga gendene ya maskuru urithwania ni mbika umo kawaga gendene ya maskuru itambere kora na batu kulukira 23578 namba ya SMS na kinyakiri mitando ya tio kinyandiria kethira nkithoma ntumiri chia kuora twitana mbere na ntutu chietu utuborware atone kanya kambere kakunoka twicokera tugethira tukimurika ruono rwa waga gendene ya maskuru. Athondeki batiataira bia mabiringwa bambairia na mathithio meakia 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugeti kikwa kunthe kiri umenyithania mwago na kinya kiri kugwatania antu betu Weru TV ikieza na ngono chietu na turaino mabati itoaka Kenya ibati kwa bati narua Raino Mabati ni to kampuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na ni etongereti kiri uthondeki bwa mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kiri muthemba jo Jamania Tile Espana Tile na Jamii Tile na Rhino Gypsum System mabati jetu jathondekero kiwandeni gitu kiria kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithia ki Meru ni njagu wetu kiri Weru TV congratulations ni uchamba bwenu boma yake 10 kiri wandiki bwanteto nkatho kiri amberiria aki na ejani nteto na ngono barabo kiri territory Meru na iguru Rhino Mabati kinyaturi na rwangirungi kitengera na itukugwatania na Weru TV kiri gukungwira meke 10 ochamba bwandiki bwanteto. Happy 10th anniversary Weru TV 10 mwechete riungira kiwanda gietu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimu kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199 Rhino Mabati, do it best on top. Behind every
every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, premium. Tunapika, na lea premium. Tunashiba, na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kenya egitare go file returns rigo kinya na KRA nande ne kureterete otungata bobo akuye nagwe no gweti oterio go file returns chiaku ore na kiorio kionde egurore mantuje giogoti no tungata no bore ko kire KRA bagwaterete na Wero TV, Wero FM na Wero Digital tukaru mature neje to county ne Shiamero Tharaka-Nithi na Isiolo mweri jojo ne gokurukira roadshow enene ne gotigira ate no gotetheka kire mantuje giogoti ntuko ya Jumaa tariki 19 mweri jojo ne Muthara, Kangeta, Maili Tatu, KK, Lare, Mutuate, Antubetwe Kiongo, Kiengo na Farm. Nayo ntuku ya Jumamosi tariki 20 Nchero, Kianjae, Maua, Red, Kimongoro, Kieguchwa na Mekindori. Ntuku ya Jumatatu tariki 22 mweri jojo ne Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mukodhima na Giaki. Nayo Jumaine tariki 23 mweri jojo ne Kagoma, Charia, Metongo, Mkobo, Egoji, Kinoro, Mikombone, Kionyo, Kithirone, Githongo, Katheri, Kithaku na Turekerie Kirogine. Na ntuku ya Jumatano tariki 24 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Soboiga, Maili Saba na Turekerie Isiolo. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium.
mutindije nyana kamusere Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandukene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu geshia ubundi na utea. Ture na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bwetete na mbere ejawi igwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkoro kito ringere dimu namba 0754 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Ekuru nkatha bagwatanite na Isiolo Ministers amwe na atongeria ba Ekuru County Meru ne bakugugwata ogeni kiothorone kia maromba nikio Interdenominational Prophetic Prayer Movement. Musemani jojo juga karika njuma ya tariki 19 cia mweri wa 6 mwaka 2023 kanisani ya Methodist Isiolo iri ya Queen Bomen Hotel. Nayo Jumamosi ya tariki 20 cia mweri jojo nayo tugacemani kirindi ne CDF Social Hall County Meru. Misemanyo yeje maromba ikambairia tha 3 cia rukiri mwanka tha 10 cia muthenya aria tukiathira tutongeretio ni Bishop Daktari Magdalene Mwiriki Kinyua agwatanite na atongeria bangi kuma County Meru na Isiolo. Kumenya manto nkuruki twaririe ukurukira 0792 403 331 kana 0705 329 523. Buinthe ni bugwati ugeni. Kumagaraine ya kirema kia Mount Kenya. Nyakalora manamlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana leleleke yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Bueno, tubweta na mbere kurumbira nteto chia wero themwe. Obango huyo katiba kanjenzi yobwithikirite kianine ke wonania ke gitoro ASK ira iruritu rwari County Commissioner wa Meru nerete akari na wonania kwino karibo kwana kire ntukwinya hire monania ya kethira ya itana mbere. Obango yu yakwira kuma kianine ke mwanka ntuko ya njuma. TV, and to be precise, this is Katiba Kajenzi. Yeah. Tumeamua kukuja kwa ground. Sijui mbona niko excited. I am too.
Ni mwagojo wa mubangojo wa katiba kajenzi tugitirimana na mwagojo wonania bwa urimi bwa kaunti ya Meru mwaka jojo wonania bugeta na mbere monka ntuko ya Jumamosi bakiaria bamwe ba arungamiri pa wonania bobo ni batariritie moguni nkotho muno kiri arimi na kinya kiri ya biashara. Amekuja na mambo yake, amekuja kuonyesha hapa. Hii ni kuja kutafuta soko, sio eti ni hapa tu. Amekuja kupata elimu ili apate kujua ni namna gani zaidi anaweza akafaidika na hiyo ukulima yake. Na ukulima sio eti inakwisha pale tu kwa shamba. Kuna wale wana husika na labda kuongeza thamani kwa ile mazao yao na katika hiyo hali wanaonyeshwa namna watashirikishwa na wengine na soko zingine za mbali, sio hapa Meru peke yake. Na kiri bareamba kumakaba tumbire gukinya ntuko ya Narua. Hata sio kesho, hata kesho kutwa. Wamekaribishwa. So si lazima uanze day one. Hapana, sio lazima. Okay. Tuko na nafasi ya kutosha hapa. Uwanja wetu ni mkubwa. Tena na wakaribisha sana. Tunawapenda na tunawahitaji kwa wingi. Bakiromba kiri ntuko yu ithato itigere antu bashiomia na gukinya na batea na utheri. Wale wanatutazama, karibuni sana. Hizo siku 3 zimebaki. Muje tupate kujua mambo mengi. At least niseme ya kwamba tukija tutarundi vile tumekuja. Kama utanikubali nasema nitumie kimombo, tuko na stance over 70. Na sidhani vile nisema bereni. Kama kweli utaenda hivyo vibanda vyote ukoze kurudi nyumbani vile ile tunaita take away. Take away unajua ni kile umeenda nacho nyumbani kutoka other places. Teori miake na biashara kinyaku na mbaru kureo. Tuko na burudani ya kukata na shoka. Kwa hivyo tunaalika kila mmoja akuje ajione na afurahie. Karibu. So kama uko hapa leo, there is tomorrow, there is Friday and Saturday. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakithinji. Skuru kwithirwa itiukiriria ni buringite biongo be nyumba cia nteto bonene hara skuru cinewe tandene ya Kenya ciithirite kiringikana kinyari tokuroba ne tutikolwa ni karika reikuo bia 416 bia skuru ya utumishi girls amona bo thirikari ni inyilite skuru iteingwa mwandiki wetu wa nteto Raymond Mwenda na kwenjanja ntubo na ritho rendene. Ikwithite kwina wagibokiriria ki skuru mwanya nthigurune gintu gitumite skuru ikera aciari baire anabo bakauruke narua gutore na thina nyingi ne at least gukira turukire muciari kuthagana mwana wawe na kirando na kirio ni mupangirio jo mwega ikarika rire kuriaria ni kuya kwa nyumba ya kurara ya skuru ya utumishi girls county ya Nakuru na raito 16 batere uturo bo na bangi kathombo tiwa na ngurario. We have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. Akiaria Minister Kithomo Julius Ogamba Migos na wetetu miribonda wa Sambogita utongoria buthuku sukuru magerio na yangi kathomba niyo yotuma kukethia kwina wa ibokiriria kire sukuru. This is not a one solution fits all, because the reasons that lead to the students going on strike or showing unrest are various. Some it is pressure, some it's copycat, some it's peer pressure, some is exams, some is poor conditions in institutions. It is not one thing that has caused this. So that's why we are saying let's have a platform where we can receive all these issues and address specific strategies to these challenges, including the issues of infrastructure. Ogamba na gwiri bamugirite matheta kathomba na yaomba kwani kwetumika kwithira kwina kunwa kire sukuru na kuwa basi nche kalenda ya kithomo utiila kwina ngananio kenda tamu yele itekethire ne yonda aya. You see, first term is 12 weeks, second term is 14 weeks, and third term is I think 9 weeks. So we are now going to rationalize that and probably have 12 weeks across the board. We are working on that, but from next academic year, the terms will be rationalized as part of the reforms that we are doing to engage, to ensure that our students do not get exhausted when they are in school.
akiaria Trimene na awati mbaruba kithomo kwaririo kwaria kiri cukuru munini wa Rais Kithure Kindiki na urevo ya thirikari batitikiria mitue mithuku cukuru ya kuithia cukuru. The government condemns with the strongest terms possible acts of indiscipline, especially to the level that has assumed some of the students orchestrating arson that has destroyed property, and in the unfortunate instance of Tumishi Girls Academy has led to the loss of 16 precious young girls who had no mistake and who did not deserve to be harmed by the people so close to them, their own their fellow students. So we will not tolerate, for whatever reason, irrespective of the grievances, any criminality that leads to loss of life, arson, destruction of property, or any discipline whatsoever. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Rinjire mwe ya wiko kirindene ya maskuru ACC wa Tiane Central Duncan Okechi awiteni bethirite ndi bakiambiriria kuolele maskuru na njira ya ndene akiwa ntuboni bobombete kuliunga skuru kathomba kenda kuona urakuwita na mbere kaiteno akauna ariritie iyubia kureo kiri adito akiwa no bikuoneka ndi matalia ndi ya kuyuko kandana no ntubo no roka watikana akayukiro matalia marito ya kiwatho. Brian Kimathi irinjire moya gutegera makarika jaraja kujiri monoja migomo na kuingo kwa skuru mapema. ACC wa Tiane Central no Duncan Okechi na ugite na ndiboni bathukite matagari mwanya kutigina mathomo ni ja kuendelea ura kubatere. The last time tulikuwa na unrest ilikuwa ni Mikinduri Girls, lakini walimu walijaribu sana wakai contain, watoto wakaongeleshwa na tukapata suluhu hata mpaka saizi watoto hawajatoka shule. Boambere ikithirwa ni kuriunga maskuru mwanya na kwithirwa bakimanyaja moja mantu jara alitoba gukurukira. Director wa education amekuwa akitembelea mashule practically kila siku, kutembea kujua hali ya shule, kuona vile watoto wanaishi, kuona vile wanalala, nini inaweza leta shida kati ya walimu na watoto, nini complaint watoto wanaweza kuwa nayo. Amekuwa akitembea kwa hizi mashule zetu zote zenye ziko within Tigania Central Sub-County. Na mono gwika kanya na kwaria na arito kubonete gitumi gya kwithirwa bakikwatira mathomo jao ja gintu kia gitumi. Watoto wetu pia tumekuwa tukiwaongelesha kama wazazi, tumekuwa tukiwaongelesha kama leaders, hata wanasiasa wetu wamekuwa wakiwaongelesha ili wapate kutulia, wajue umuhimu wa shule. Walimu wameweka watoto karibu, wanawaongelesha kama kuna shida, they sit down and discuss na hao watoto, wanafunzi wenye wako kwa hiyo shule wajue ni nini, then kama ni kitu inaweza kuwa corrected inakuwa corrected. Indi nkurukia akiuga boda butigere ni mauja mapema untu akuga ni bakurwa na buna njira ya gisheria untu nande bombete kuonekana bugisiara matunda. Shida yenye tunaweza kuwa nayo pengine saa zingine inakuwa kama early pregnancies, but hizi tumekuwa tukishughulikia kisheria. Wale watoto ambao wameshika mimba wakiwa bado ni wadogo, we usually arrest the culprits na kupeleka hao kotini. At the same time hao watoto wanakaa nyumbani kidogo, wakijifungua wanarudi shule wakiwa wanaendelea na masomo yao. Kiripotela Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Kinya kwethirwa rina miaka 76 kanja ntumukaria kuma kirindara wondine ya Ntunene cio mbunge Kembe North na ukumite rwirone rwotweti KMCA wondine wakiwa kare totongeria buri na mwanya akiaria na njira ya mwanya na Weru TV ntumukaria uwete akarumira campaign chethiri na ikwariria maendeleo. Endwini Gatobu na raniritie na mwekoro uyu. Tunene mbagura tuna yombe wata kirindara noni
wata lenjoka noni wata murungene noni wata muruota no kanja ntomukaria ni kanja ntomukaria kuma ntura kirendara wondi antunene giciko kia Gembe North ore ochumirite na gwitonyithia kinene ke siasa kwa mbere burari no kuruba miaka 76 akiuga ejite na kiroto gya kuretwa garuru kuba kimawiti na mbere ku na guchinda na ntu bangi kathomba baraba kuruira giteke kia ware ore ku Patrick Mwiri kinore ware ku Jedero Mauta ndenda korona njo yiturarwanda no tonjo yokinyanga rwanda muno anto bato bantu nene ba okinyangwa bakororwa miunda batyo ne kabakorera nyanda ore kirero kiba nakyo kiure kakinyanya mpuko bere mbona kirero kike tora antu nene nende bateza tethie na nchoke nde bakuthura ndoi kuma kinda mwanka kinda kilele oni amwe no koro kankwera ngotora kinyeni na imbone bibona na kwa musie ntunene andi ngawa ndau kindacho location echo bendana kya makando kyangirioni moi nondo moi na ngwatelete na nampere ngare kanda achunderwe kankwari burun kankwari bu ndom tres na ndawe kantora ntokerani na kukire kiurie ke kethiro ari na kithomo king'anu kia kwariria na gutongeria na kia antu ba wondi eci antu nene kithomo ni mutwe na kithomo imaiciria uthomi no tekathoniria antu ni bainyeletwe kithomo kitanontu tukeng'anete kiu mwanka ndeke wate okwanda romba kura nketha ndekubunda Kisongo nikaswahili mije kindokondoko Kiswahili mimi najua Kiswahili sana oni mbianga Kiswahili mesutipeka mimi watu ndio watu antunane masipeka hakuna maji hakuna kila kitu oni masipeka nkiingia kwa county utasaidia mimi na mbesa ya county mbanye watu maendeleo yao Mwango kwera watu kaunti. Akanja duga ni unto siasa ici na chari chinda na bajojo na na bawe. Akire akia kunje ni urumo na ngwatonero kirechio. Aje tuenda nekato koromba. Kamurombi ayo ya nonge ari. Wano koromba na ina koromba. Koromba kotena mururu nderomba na wabaromba otoka rononge. Ndipo bobingo kana nde mwakro wenke bayakira. Waeta muntu rumonge. Wata muntu chambulionge. Antoni Antoto Cheweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki no ritie mwingi kureka wikira siasa nkorone na utumira mathoni yo kuolelia antu bara bomba kubatethia bathuro itene hariti ya kaita kala kurura murandi yoroi yuaka muthiga rorokaguna antu nkuluki ya mana 5 no utumira kigina kia mungano ya mbesa milioni ya 157 amona baraba kuthia tene na Gavana Njoki ni speaker wa mbunge ya Tharaka Nithi John Babu Nicola Chabari na utariria nkuluki. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Toe Muthomi Njoki wa mwana speaker wa kaunti ya Tharaka Nithi itwe John Babu bonthe ibameneretie asiasa ababa kuringa gituma akiuria antu batikenereke gisiasa indi ibathura ya antu kuringana na maendeleo mao. Thirikari atwathondekire na William Ruto ibagume kubarana na mangi mairino ma area na mareno ingi mekana bara wekarire tafadhali antu metu tikara kuringa kura na nkoro ni nditu muno tumira kongosi tigana ni na nkoro tutumira indo na nkoro neni akwirwa muntu wakwa muntu wa muriga wakwa ni akwaria wega muno chutha bitendo turaugire icengo ni ciao ni macengane manoga magakira turi mamandu metu na mbuge meri etigere minini muno kuria atuma maria engi ana mama makathogea na mama mambogonia na ku matina stima matige kuona na gatandika na sola John Babu atuika mujumbe tukweleano Baritie ndeto ino barenterecha kamuthiga na araba kuruguragia murandi igwaruje uragakundia antonguruki iya 500 murandi ukethiro tumirite chiringi milioni 157 wikara kurikiria kuri antu negua ni makwaria ndeto cia irunji ruti rwa thirikari ya kaunti ni mena kumurutira therio muri omundi ni mendo thio mauria urie contractor ori kwa nenkero wira nu atureka no ire wira ori mwanire thiino gathiti ni Tharaka Nithi kaunti na apply na tole antu 10 na thurwa tuko pamoja uti no utangite antu angamurani no wangania abutu dio mwete acharete kuona Gavana akikira mubaibu wa mbere
na nĩ nkumenya gavana nĩ aigĩte milioni ĩmwe igana rĩa 57 cia gwĩkĩra andũ makamũthĩka water project launch. Koguo andũ metũ wagwata launch nĩgwĩtioka mũgũndani tũrĩ pamwe andũ metũ no na launch rũrũ rwanto umwe 520 maria marĩ kutha ino, lakini una capacity ingeni ya kuongerera tanto 80 kunya 600 including ya tometa kwa chukuru na department jingi ile ya kile ile ndo zote kitu kwa indo design tulipoka na tutepo mando wetu Kagitani wa Gavana Muthomi Njuki na ruchite kanyaga kuga ati kieni ikiandike iketugururu ikathi na mbena gwakwa ende no ntukinye gamba iri arikirie kibaro kiu kiandike kirwitwo na kio na uria kaki kibaro ni Muthomi raje na kio akaite twira bahara na kuile December mbere indo nkamwita wala kibaro ni anamana matatu ani ndege makuwa ni ndege tukuwe ikamaliza marabite kotini kimya kitu mashine leo nagule mero ni muntu no masiponde ni machokia ndio kwa amadi appeal court machokia appeal na wale wachokia appeal wachinde tu baba ukadibira tuma appeal wata ngabalo tole mwe leo mwana magosa information mere bau madaiki tene bona rera yani matena da jamle mboni kuma kamuthega chuka gamba ng'ombe Peter Class Chabari. Otongeria baitithia bonda kuma miathene tiene West ni boretie Gavana Omero Mutumantu Thinge kuyeka rwangiro ro biashara bakiwa ne bakuibwa bateaniretwe ni wathani bwawe kuluki ne bokiti matheta kumania na kuongeleka kwa makarika ya wamba bobikipiki kaitene okau ne bakathite Gavana Mutumano ntubo kwagirithia sibitari ya miathene level 4 wagirithia bora bwitite na mbere kaitene ka John Diga aina ripotie bamwe batongeria baikundi ba bikibiki kuma ntere chatigania bakiaraniria na ndiki bande to bari ntere cha miathene ibarombete Gavana County Mayor Mutumantu Ithingia gutigira na kuririkana ikundi ba bikibiki tabura mangavana maumangi ya gumbere baumba kwa bakibaririkana kenda bakebukire kiringo yao dene ya thirikari inge cha kulukite Gavana Kiraito Murungi na ombete support sector ya bikibiki mno munyarira ari kuna ombete nyoe kuithia sako cha bikibiki na support na nyaka wira na thilunka kaya na pikipiki nkenda ukuromba Gavana na umuria neteo ati ni atowe ombete tubangira turi antu babikibiki na towirwo muno nya batombo chama na bautwe aombo twira ne ati abangite mantu babikibiki no to turi atongore babikibiki na tutona akiomba utwita atura burato bangirite no twito kona nago litangwe miradi nenge yonde nko bromba nyo na iromba akeyo tieli antu babikibiki nyuma aombe otweta na aombe oto support kwa vyovyote vile no engavana yetu na inye tokona 2027 no katumbikia umuringira kura era kuri na tobangirite antu babonda sector ndwa watha no takiri kundu ine bira binge bia kuro no abitethia watha no tethia school no tethia nteringe chion other sectors in Kuromba otwire wengwa na tobangirite mantu abonda sectors nara kagitani wa kubariritie kwamba babikibiki bombete kwa bweta barike morontere ino cha miathene branko enda kuwa nankira OCS wetu amiathene wamba babikibiki bokulukithitie juice bikibiki pasa Isaac niretere apakete agiromba kanisene juice bikibiki mwarimu niretere aichibitare ara inkuromba OCS wetu ngodo tafadhali itokwenda othithie muchamani araka iweseka nabio no twantu abikibiki ibakuthulumwa namba muno amano gatongere wa batiombete kuwa bakitha mama magwega maranga bano yombete kwegwa akirutha mono gicibitari ya miathene level 4 cibitari sub county hospital ni atoyoriretie block ya Bravo erwa ndene buratu trombo tonya na tureterete itanda biekuo na audene kwina daktari omunene nyarikije ko ya miathene cibitari ya miathene tire karaya ina new face cibitari orende twina ndawa na itwe daktari omunene na daktari omwega na ngwene kuriteka kwa uturenda kwira Gavana ibwega no ndubangu ya kurita kwina gate njia adimini wengo ni muntu moyo rato bantu bakweleano noe kiripoti ndo cha weru kumantere cha miathene gishiko bunge atigane we Simbeta wa John Thiga
Mwarimu munene wa skuru ya primary ya Kithunguru wondi agatunga na inyilite bata ya kithomo kuyukairo norito maturene kenda aciari bekira kithomo arua kuri na bata imebango kinya kuthomithia arito mantu ingi eura kureo na kinyangurano itikinyitie kaita kenda ukaria ruyuro na tariritie mbere yokura ko skuru entereu ana ne bainyilikani mathina kutho akiwa kinyabare na mabango na wiriro bwa kairasi bia junior kirombo tethio kuma kire atongeria chore na kinyantu bawendi boboya makena babu aina ribotie. Mwarimu munene wa Kithunguru primary na atariritie gitumi kia aciari kuthomithia na muno aciari baguntu kuria gutigirite nyuma gutari gukura tio gututongorete cukuru katwathomire kwa kinya bo bakathomithiana bakaomba ku change kinya miturire yago bamenye kinya kuria bwega bamenye baombe ucenjia maisha makira ntugo aria augite cukuru ta cia guntu gukuni wega bagatengaga kirathi ya kuthomithagia na mauntu maria matimega ta kugia na nda cia gatene na kugurwa mapema untu uria augite ni ethitwo akiruthagia cukuru ino itwithirite twina kanya ka ana kuthomithua bakonwa kugia nda cia mapema ni kitu mbaya na pia hata kuolewa mapema ni kitu mbaya. Aciari ni bagutariria buria ana bantura jia kuwe barathinikaga ni untu cukuru ira ari akuira ari nkurukia kilomita 10 ni untu cukuru ino yambiririo miaka ya gatene ndi athie kigwijaga na yethwe giukira mwaka wa 2018 aria baugite mwankagia thaino ni thitwe kibatetherie muno. Kowe ndi tuonire tu ana wetu bakuthena no ntuthaino ntugo twana twethi tunini twa mianka 5 ndwana ro mianka 5 rukinyire uno mwanka ruthi cukuru wala ithe kana ka mianka 5 kuthi kilomita 10 ukona guntu nguraya nduthinite muno guka motugo kumagaragia ana mara bagata batathome ukethira mwana na mamire kinya kithakani utia miaka atindie kira chini lakini tucokiria nkatho nuntu agu tukinyite no kwira mwana cukuru ukarania na mwalimu ukona mwana ekira chini na atumwa ukaringirwa thimu kaya mwena ogu ni baukurukira mathina nkuthoge cukuru ino tawagi wa loji na kwaga mugunda munene uria bengia kairathi jingi ni untu iria bakiritwe ni obisi ya mubungu wa Tharakani jejurite kithakani kiu na bena wirigiro wa kunenkerwa JSS mwaka tuthiite aria baruthite mubango wa gwita antu na atongoria kubatethereria kuongera mugunda wa cukuru ino. Hii shule haina shamba la kutosha, tuko na ekari moja tu ambayo tunajua mwaka ambao mwaka wa 2027 tutaomba JS kama yale mashule mengine, lakini kwa sababu tunajua ministry imepitisha hatutaweza kupewa JS kama tuna ekari 4 kupanda. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uwambabo. Ono toginya muthio nteto chia Weru the mugucokeria nkathro ntupugutho watanirite na uni na ithatu kethero kiwatanania na Rokas wa Karia kiridwaria romwanya mantu ingi waga kendene ya maskuru kou ukethira wikulukwa ni rwari ru bitawo mutembi Edward tuonana ruru kiri kiri mubango yo kuwokea.